Možemo li prevesti, jel se latinski kaže, talijanski, pardon, ja bi na na. Hoćemo probati na na. Najme neutralno. Na, 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 na. Bojim se da ćeš morat promijeniti kastofon. To bi bilo sve za ovaj prvi razgovor sa Mirom, a sad da vidimo šta redakcija noćnog programa. U principu, u najvećem dijelu autentičan, vjerojatno ima dijelova gdje su korišteni izvadci samo, a nisu čitave misli. Znate, mislim da se radi o jednoj sasvim samo logičnom zaključku. Naime, u ono vrijeme, morate znati u vremenu i prostoru kad se događa, kad je to snimano. To je 10. mjesec. Znači, kad je najviše ugrožena vlast u Hrvatskoj svim mogućim galamama i prijetnjama. U to vrijeme Špegelj, vidjeli ste tamo u onom svom razgovoru sa svojim gostima, kaže da ima 85.000 kalašnjikova, što nema nikakve veze, nije imao ni 5. Znači, nekoga blefira. Blefira one koji su to snimali. Ako on kaže da 100.000 Amerikanaca će doći ako bude Hrvatska ugrožena, jasno, Amerikanci nemaju razloga ratovati za Hrvatsku i sigurno je da opet nekog blefira. Opet one koji su to snimali. Gospodine Mesiću, vi tvrdite da je gospodin general Špegelj znao da je sniman? Ne. Ja samo tvrdim da je on kao iskusan čovjek, da je bio siguran da to što on razgovara s tim ljudima može do nekoga doći. Do onih koji trebaju dobiti dezinformaciju. Jer problem je bio u tome kako da se kupi ili doveze nekakvo oružje. Ali svima onima koji bi oni davali informaciju mora doći pogrešna informacija. A to je, mislim, uspjelo. Žao mi je, ali moram da vam kažem da ovo što tvrdite je potpuno suprotno od onoga što je ustvrdio general Špegelj odmah nakon emitiranja te emisije. Jer je on rekao da je u pitanju gnusna insinuacija i falsifikat. Da, jer nisu kompletne misli prenesene, jer samo pojedine rečenice, samo u toliko. Inače je snimak u redu. U redu. Prihvatimo takvo objašnjenje. Primenimo jednu drugu logiku. Hrvatska je ugrožena. Ugrožena je iznutra iz Knina. Više nije. Govorim hipotetički. Dakle, u 10. mjesecu Hrvatska je ugrožena. Onda je bila ugrožena. Ugrožena je iz Knina i ugrožena je zbog predviđanja eventualnog napada Jugoslovenske narodne armije na Hrvatsku. Radi smene vlasti koja se ne dopada određenim krugovima. U redu. Zar nije normalno da se u toj situaciji primjeni taktika spremanja za takozvanu borbu? Dakle, jedinice koje će nas napasti stoje na A mi ćemo biti na B, a pucat ćemo na C i tako dalje. To je priprema za borbu. A sasvim je nešto drugo ako ta priprema za borbu podrazumeva neku vrstu pripremanog državnog terora. Jer ako koga obmanjuje ministar Špegelj ako kaže da treba ići od krova do podruma i pritom ubijati ljude na vratima stana? Opet vidite jedna neistina. Apsolutna neistina. General Špegelj je rekao da u građanskom ratu se ne biraju ciljevi. Negde u nekoj drugoj državi? Ne, u ovom, jer on je doživio građanski rat. On je doživio građanski rat i on zna da u građanskom ratu se proljeva krv i ne pita se ni za ženu ni za djecu. On kaže kako će biti eventualno u građanskom ratu. Da bi izbjegao građanski rat, mi moramo imati sigurnost. Dakle, da bismo izbjegli te scene. Te scene moramo biti sigurni. Bacanje bombi u kući i te stvari moramo biti u redu. Pokušajte gledati još jednom tu emisiju. Snimio sam je, pogledat ću je još. Trebate još jednom. Ne znam na koji se način gospodin Boljkovac našao u emisiji, u toj emisiji, jer neki izvori govore da je on delovao vrlo smirujuće na situaciju u Hrvatskoj, da je čak jednom prilikom zaustavio praktično već začet napad na Knin. Reč je onim autobusima punim policije koji su trebali da prođu kroz Knin, da je gospodin Boljkovac rekao mogu da prođu kroz Knin, ali da su njegova predviđena da će u svakom autobusu biti nekoliko mrtvih i da ti kojima se gine sednu na prva sedišta da ne bi oni kojima se ne gine poginuli. To su sve bedastoće.
onda kad je trebalo proći kroz Knin, policija kad je trebala proći kroz Knin, to su bili oni koji su osiguravali onu fiskulturnu, šta je to, kako se zvala? PA, Prvenstvo Evrope. Prvenstvo Evrope u lako atletici. Gospodin Tuđman je bio pokročio, trebali ste znati da je to PA. Da. Dobro je. Ti iz osiguranja su se trebali vratiti najbližim putem, znači preko Knina. Baš zato što je bila situacija u Kninu tako teška. Onda je Boljkovac predložio da se ne ide, da se ne bi shvatilo da se tu nekog provocira. Inače, nitko ne sprema nikakav napad na Knin, nikakve jedinice ne stoje oko Knina i nikakva snaga nije koncentrirana da bi napala Knin. Nema nikakvog razloga napast Knin. Zašto bi se, koga u Kninu napasti? Pa to su iluzije tih ljudi koji su tamo indoktrinirani i misle da se neko sprema napast Knin. Problem je u tome što to rukovodstvo Knina ne kontaktira s rukovodstvom Hrvatske. Ja kad sam bio predsjednik vlade, zovem jednog predsjednika općine, drugog, trećeg, petog, šestog, dođite da razgovaramo, oni mjesto k meni idu Joviću. Recite mi, mislite li da je u hrvatskoj politici nakon izbora bilo nekoliko bar detalja koji su unijeli veliku nesigurnost među Srbe? Ne. To je, znate šta, rušenjem jednog komunističkog sustava ne znači da je nastalo bilo kome prijetnja za njegovu sigurnost. Zašto bi neko manje bio siguran sada kad je došla demokratska vlast od prije kad je bila jedna totalitarna vlast? Nikome se ništa nije moglo niti desiti, niti prijetiti. Pa na kraju proradila je prosvjeta, proradila je zora. Ni prosvjetu, ni zoru komunistička vlast nije dozvolila. Ova vlast je dozvolila. Ja ne kažem da su oni bili dobri, mislim. Ali ovu vlast napadaju. Ali ta razlika između vas i njih također automatski ne podrazumijeva ni da ste vi dobri. Pa čekajte, za vrijeme ove vlasti se otvaraju sve te kulturne institucije srpske. Ne znam u čemu je razlika. Pa, ne znam, recimo, Srbi govore da im je vrlo neugodno kada predsjednik Republike u kojoj oni žive ne čestita i njima Novu godinu, nego samo Hrvatima i Hrvaticama. Pa vjerojatno se radilo o jednom lapsusu jer je to Zagrebčanima. Jer je Zagrebčanima čestitao. A ili inače ja mislim da se te greške ne dešavaju. Problem je u tome što gledajte, kad god se pokušava dobiti, da tako kažemo, sve konfesije da se normalno prilagode novim uvjetima, jedino pravoslavna crkva ne dolazi na nikakve skupove. Do kraja opstruiraju sve pozive i nikad se još nijedan nije pojavio. Ne znam zašto. Ali, zašto? Zato što je indoktrinacija tako velika. I gledajte, onaj tamo šef policije u Kninu, on kaže samo preko njega mrtvog može doći hrvatska zastava u Knin. Na hrvatski teritorij, u srce Hrvatske države, da će preko njega mrtvo doći hrvatska zastava. Pa gdje je moguće da u Srbiji neko kaže da negdje u Srbiji ne može doći srpska zastava i da nekakav tamo policajac kaže preko mene mrtvog? Nek to na Kosovu napravi nekakav policajac. Ali tamo nema policajaca Albanaca, znate. Recite mi, da li mi se čini ili je gospodin predsjednik Tuđman se na neki način ogradio od nekih akcija nekih hrvatskih ministara rekavši da su možda neki hrvatski ministri nešto, ne sjećam se tačno izraza kojeg je upotrebio u Saboru, da li je rekao brljali ili nešto tako? Da li to znači izvesnu ogradu od eventualnih... Radi ogradu od onih koji su vlast koristili za osobnu korist. A to bi značilo da su negdje u poslovnim kontaktima malo gledali više sebe nego Hrvatsku. Pa od njih se ogradio i uskoro će vjerojatno to biti i objelodanjeno. Recite mi, vi ste dobro obavešten čovjek. Mislite li da može doći do suđenja gospodinu generalu Špegelju za ove izjave? Odakle? Suđenja? Da. A zašto? Vlada donese odluku da se kupi oružje. Ne govorimo o kupovini oružja. Kupi se oružje legalno od trgovačke mreže i oružje se da u legalne ruke. Za čega bi bilo suđenje? Ne govorimo o planiranju upotrebe, dakle, sam čin kupovine oružja u redu, kao da ste kupili keks. Upotreba samo za policijske svrhe. U redu. Znači, mislite da do suđenja... Nikakvog razloga. Neće doći ni do demisije, ostavke ili smanjivanja? Nikakvog razloga nema.